Mirna okolica novogoriškega doma upokojencev, ki mi je občasno z okna pomahal zanimiv sosed. Da gre za nogometaša, direktor takrat ni vedel. Pravzaprav en dan je prišel en mladi mož, nasmejan z bankovcem k meni in enostavno mi ga izročil in rekel, dajte to svojim ljudem. Igralec je sicer dal od sebe veliko tudi na zelenici. Gorico je z 12 goli držal na prvem mestu kar nekaj časa prve sezone Slovenske lige. A tudi ko je sredi januarja zakorakal v ljubljansko Olimpijo za rekordnih 800 000 evrov, je blessing Eleke z donacijami za upokojence, dobrih 100 kilometrov stran, ostal pravi blagoslov. You just woke up one day and said, I'm gonna go to the retirement home and give them money. No, for me, my family always do that. So I learned from my family, my dad, my mom. We always have to give. Blaze, Gesta, ki so je seveda pozdravili tudi njegovi nekdanji soigralci Gorice. Velik človek in mislim, da to smo mi tukaj v Gorici vedeli že prej, zdaj si pa dokazal še ostali. Mi smo ponosni na te. Svaka čast, Blaze. Blessing, ti si car. Car. Veliko je mi že lansko jesen, ko je profesionalno pot startal prav v Gorici. What do you think about the guys calling you the king? Everybody say that, but for me, I don't take myself more higher. I have to work hard to be there. I know I'm not better. All of them are better than me. Tako ponižan je ostal tudi izven stadiona, a so v domu kmalu ugotovili, kdo 20-letnik v resnici je. Na Facebook strani je direktor tako včeraj zapisal, da jim je ponovno pustil denar v ovojnici v pisarni. Did you saw that? Mamma mia, this is crazy, huh? But I just like, he's And not they a... said thank you. Yeah, You just learned that he's this very, is- very happy to speak with me yesterday because it's like sad. He told me that, why did I leave him? Why did I go to this? Brez skrbi, novi napadalec vodilne Olimpije ostaja trdno na tleh. Some people don't have anyone. So you keep on giving, you will receive.